Aga jingi lekai ka basau jong ka Hero Indian Super League apdeng ka ATK Mohun Bagan persya ya ka Chenayan. Aga ni jingi lekai ka ATK Mohun Bagan ka Kamklaj ban ya ka Chenayan. Haga bakala yo adu riu % ka position kat ba ka Chenayan ka yo tang sau % ka position. Haka minit ka basan u player jong ka ATK ula yo shwa ban kanjat sha gol jong ka Chenayan. Henry u keeper jong ka Chenai ula yo ban telakam ya ka bol. Badai haga minit ka ba ar peunyo ka ATK kala yo ban penkijar nengkong lengba uman wirsing bad ya ka bola penbu da Umitri Petrotos habakut ka kala step ka ATK ka tam ya ka Chenayan da iway laganot haga minit ka ba henriu peuar ka Chenayan kala yo ya ka penalty haga ba Vishal keeper jong ka ATK ula kumpen kelon ya player jong ka Chenayan bad ya ka penalty la kanjat da Kwame Kari Ubadairu player substitute jong ka Chenayan ubana ka Righana minit ka ba pra peway ka ATK kala janyo ya ka penal haka ba ka bol ka bala kenjat da Umanwir Singh kala kumdei haka kti jong o Saraf Das hajan jong ka penalty box Henry referee ula ai ya ka free kicks haka minit ka ba pra pewlai ka Chenayan kala yo bantep ya ka gol pentam ka jong ka lengba u Rahim Ali bala penbu da Kwame Karika lengba ka gol ka Chenayan kala tam ya ka ATK da ar la ka way shwaban kut ka jingle kai ka ATK kala yo ya ka free kick bala kanjat da Manwir Henry keeper jong ka Chenayan ulala bante la tam ya ka bol habakut ka jingle kai ka Chenayan kabayo tep gol kham hadin kalala man lem ya ka ATK Mohun Bagan dai way la ka ar